gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yu Jen na almoyte ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jen na almoyte drama. Manipod man nga rod kani Kabsat Mike saan napod na nagantintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay da Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay wenno Stella Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani Kabsat Mike, dir man ang biyanang, naragsak ti panagdenami iti asawak, kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat noan niya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumustan tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora anak ko? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumot lata. Nakapsutak mo't lata. Kan adulata tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Alang aron, agrobot kan tasukunan tani tatang bakit? Pasensya kan Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mga agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Alang aron, mabait laang tarubwatak dagiti anak ta, ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti ulos ken pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Iso nga isupot mo ta ules kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, ngala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawa ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kangagimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata naptamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabahwak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaro ba ta? Tangdanak amang kadwa kadag iti anak ta iti walay. Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang tal daw na. Sana balit akabalakmat. Apay nga yakas jay day nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan ng agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang tal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan nasingput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamutan ako. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam.
Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin, takimutong kamatay. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawa manakaw. Ala, sumrak kayong tatang. Ay na yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpakti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo ang nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amo na arumwarak ita di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalus iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakadak iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ta maisapak mo tiyag pakada. Tani, no biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak ka. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Nay, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay dito balalyaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal kahit sana nagumatang jay asawam iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair? Baybayan na marigatan kang aggal-gal nga aglaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiitla da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay, sana mabaleng ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay. Ala ni tatang. Saan na pudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Sa nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't na ka. Iso ti aglutaw, aginaw, agdalaws, ang laba. Kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike. Tultulungak lata ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tayo. Baybayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Naluslusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine.
Nakakaasay nga gilgilgal, marigrigatan. At intad ko apaggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit, kaputa kastati ko na, di mo matpilitanan. May amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar ko lat ti aglutaw. Tamasya na kiti asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No sana mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Jak namin masangon ako taka na yun ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak ko. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak ko tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Taimbes sa pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jakmat la kayat. An-anuam tababaunan. Kabaelak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamatan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikaadan ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam latta dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamagak lang mo't. Jak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na iji balay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pa nga asim. Di mo kumamot papanawon diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo magayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun, tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na piman na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mo't ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabamkit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaag. Medyo nabayag mo Tultulungak man jay anak kaw, tanay, kaasimay. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. Hindi, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mo't anak mo timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional tinasawa na ide.
Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, tasan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kwa na. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko, aparay ti anak mo. Nakarkaro pa'y kanyak. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay, kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti inasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, ag naeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diyak mo nang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo ah. Ah, ay saan kababain na nang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nang. Ay made, jak to pa'y papakpakan kan ka, kat inanak pa'y, isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga rudin nga agna danak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi ta nang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masida. Ah, Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasun dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. sige nga rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manan jay anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga Flower. Ay pamidan Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom amasida ngay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang dahi tao. Wen, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngam saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Ala mabitla ang tamang arami dakiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina, nagsip nga. Di mo isilaw dayta, tanabuslon iti kuryente. Jak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuybuya iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo nagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mo't mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nanistap to pa ti trabaho na. Wan ngam awan mo't sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw. Tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pay laang.
Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jak pa'y agaway, tabantayak ti refrigerator yo, anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto. Nagbuslaw. Ti kayat na. Pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot susweldo akasken ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan? Wen ngem awan asida. Gaputasan ngay soda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Urnungem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti tanong. Mike, sumana umanan ni Nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaaw. Makapasair kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin Nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Kat ni tatang mumod, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, akim basol. Diyamak, kasta ka day. Kayat mon samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan ta kid din, wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinlog kaw, kan agpinpinangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen Nanang, tatang, saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na tibalay mi, idawan kayo pa di tibalay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makit-kita dagiti apo kuyo ti panagsinsin nung batyo. Nagalasakitaan tatang, Nanang. Iso ang napagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang nyo. Urnungan nyo laengen Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Wen, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen, Nanang. Alangarod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito? Da kayo ti rumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may satayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen met ngamin tatang, Nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mo't abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapawan no agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, Mike. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang
Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.